Kaplim watme wada penmi narilom jaintia ka watip kam kaskam, the brother of Scum, the penyu perthai nang kong yaka hakali powtering, de kut emlang yaki katu kan ni ki wacha kut sngau baha hakaya lang wada penman, hasiti orchid in thatlesken, he wada wan yaka da wailan miki shalla MLA ka juai, de wa emlang upuramon kenjin udaloy ilaka juai, u commander shang pliang president ka Meghalaya Filmmakers Association, Ui bormi muksor kam u director wa producer kani ka film nei te ki em bentau ak hakani ka film wa kiwi. Ui bormi muksor da ongu wa da sedang wa chna ya kani ka film na du usnem arajar khat khande tang wa hadin wa wan ka lockdown da thut no waro. Ui di yi upendep ka hauni usnem. Ui mana peteng biang urin le da em bon i thut. Nei daw wa da em ki wa ak ki wa asnyo mnyoto di kam wa hipor wa dang ak ya ka film ui da hap yang biang hadu wa man kam wa hipor warinya ka film. Hayato wa kani ka film da ong wa man ko ka film komedi tang wa da em lut ko waro ijan we da kularo le wa na do wa sedang hado wa kun to ko wa sadu ir khai ben we ki paj ba wa wan thit tiket le msilet ki. Chu da ong wala da khia i perkhat perdan mendawan paj ya kani ka film daw wi lut i. Da penti bu ba ki paj ba daw yi ki wa paj kani ka film na do ka chitring hadu kan rotri ukumai chong lat Desember hajwai he wadaw penyo ya ka halom perdi yong pia sosin chisngi he por khatwis ten stem he por arwaji isngi he por sanwaji janmin wa he por nyash ten imen nei liang wailan miki shalawan da ongu wa kam wada kularo he por election wadaw tholat wanra ya ka cinema hall nei baha ki wana por rilum jantie mzket ki isap ipong mo chna film he ju ipor da ongu wa ibai penyo film haki cinema hall tak was ad baha he wa hadu nrupau persen kanong lai ko chikitri cinema kadwa ki chna film wan de yo dunna baha ki na jorong wa pelut chna ya ka film usu ya ki wa ak wa ki wide kam te da ongu wa dep ya kalamo wa mantri rang ba o konrat sangma he ya to we ni he wa da ongu wa chna da ka sarkar ya ka cinema hall mto iwasung wa iwa le wa pento pentne kam te da rai no wa thap ya ni hapo ka CM11 he wadaw ya rap poisa ka sarkar ya kitu ki wakwa o sedang ya kini ke cinema de wa bu le ibha ya ipor o penyo ya ki film wa mi na po ka jela he dor waduna da khanau le wa hapo kani ke CM11 da jit ya ka shlong tura wa ka jwai yo chna ya ka cinema hall ne liang ki wa ak kani ke film da pan sngau ki le ye kimen o yo em bentalang we de yuluti ki le ki pai ba da hun mun sin ki hadino wan pai ya kani ke film Belipi nga hagni ka film mana ka u director producer yang di film skap hagni ka film go dang chnai ga ni skap the brother of skap Jepang hagni ka brother of skap kani ka film to chnai ga nang kong yo bi dang chwa ka tendi skap utu da klan menedep hadin de menedep ya u skap utu da live mat dang chwa de nei ta chnani ga ni ka skap de win ka film mu do puyu yang skap ane ni sa ka story de te daw yu pi menedep wa itu ta MG argu puyu wi wara gi upa yang u ra u cha hanggeria musite chawar jantia anggi the wisa u dang katendi mu mulong ha ka story tumut nei te daw hadin tumut kam te ye chairman gi ga story put all comedy fun bagi ga film sa ga minyo ka ni kini ka film nong mendapat fika you pi ro chet em lut ka ombai masalah klek lang ro em go love story ga em go comedy ga em kini ka kami yang gi jing senen gi bro jing la luti gi kena khian le em mut ro chet klek lut ro chet ga te kini story yang ni ka film la pun kini ka kini brother of scop we man very exciting ma ga le sgi kam jole kam gi film na du ostang gi kam shoot hadu ukul le kini tan go wit ka film go wasang du ka scene wan kam ongi hadu ka la scene go yo bi der khai ben mem tang gi scene ong bi om boy khai ne mut TV te comedy der khai be sa ya kini ka film sa kini to kawi ong gi kam ong gi laughing is greatest medicine ma you bi mana pet yan ka film mana shout tension mana yi bi yung bon jimut perkhat pi la ka du em nong mana poi pet bi film viet pelak ne yo bi khai kemen ya kini ka film da chnai na du snem arajar khat khindi ne te de wan ku lockdown em problem yo chna tu pendep di ka mana dep ni tun arajar ka khindi arja apa tu dan mana dia kalau lockdown itu sedang kau shoot, mana shoot itu pun agak jing cemi untuk kamtam di artis, artis dah senyum di sebut kamtam ni hab itu scene continuity, hab yang itu pun mahamud itu dekat ang lain luti mut shoot dia mana shoot dia mana dia lockdown sedang kau shoot, aduh je kau pun dia dang ini je kau pun dia arjar oleh, ngah kamu producer director yang di film ngacem mut kini film
mana mi ke Yusuf ha ai te sa ai kata tu yuluti yang ale mut ko do hoi ha gi bru Yusuf ko sin da wan mut le da ong ge dei tiket sin tiket pi mut regret e bi mut da siau ada khai sab ke tiket wa mut oli pa jaga ni ke film kata ya gini ke film kata nganut ukat garanti ai te sa ya gini ke film ni per release gali Patrick nuduk men Steven le citrik hadu nrutrigan yang stangi kau pelaj itiha yang pia ni lo pergi yang pia cuai nuduk citrik hadu nrutrik ni por ni habis ten RG gitu san duk nyang sten tumut kita jar saya bila gini ke fast film we gi bru mut aga por gi fibo na gi bru wan na jengai chnong habis ten nyam tu mana wan habis ten nyam tu mut ke bai tiket le penjam dor cispa api bun gi bru mut nga juk perkat angal mut mana yo gi bru bun godok gi waji bi mer kwa upet film ma tang em dapat sana itu daw in tiket penjam dor na gai por khat wich tenya ga kata dem nei te khna nyaw ji nyaw pha tung ka mut am te we tadi yang ngat tu he chnong de be kalam itu yang pia siang suk than kile ngat gi kata tumut yuluti mut kita gi chnong de yi chai kata ko pelaj se halo seperti nga do sondes le mana lai ka movie ni kin shop bah kman yang ni ke film go bertu skap de skop hari ke film to mut yanga khut ki to skap wo man le dia yang di skop ke benta yang ngai mut kwa khana pi ki perlok mi ya mo mut kam yu bi plu di skop lai kman blai mo kamu man garul yang kam tu temut nei bha I man CPU temut ha ga jo I system mut kam tu kom man jinglong si duki Ejik siang ngai was siang hun bah nomor gi comedy type mah hai por wi chok hai por wan attack gi gang ye ke actress te heti por na da hai por wa aklas yor kai mah itu le te haju por la ni yang nga kurpat epi gi perlok gi wa jo eger chan ko por support ye gi local film yang gi bosnya mah bi hamda mulipai naduk ka sitrik Rodrik yang disebar yulti wa kani ka film daw penhun ge pi khaisa ko bay tiket oh my abdur ko ba daw yo bisi bon menir kai iwa pen sakan mo hengan ba sikat tu yang ato de juak no kam kaja no ni kipat temen kam te mud hak yang ai semen mud de mani bo per ba ne ba ani ka film de yo chimta na do sedang hanu ko yang film nga to Jimmy Wan te nga ako gani ko film ko win yo aktor o se wila yo support lang em lang ichrup te gani ko film mana le nga mon ko chongka ha ko yu yong o chongka te madep na ite teman gani ko film e pertukinya uskup na skup manwa sengat usdung atkam ni sa skup nyau sebut mon dong skup na kalau ru sengai tidak so tai skup na jing man to hai ni teman ketewat man nais nyau si chase nyau bah oto ir khai ba em mi bentai yo nyau si ini film yo khai ba apa dia nyau si em nyau si pina yung na like ni tu ni one page pini ko film man yo ir khai the wir it plak ti nyau si te kawin kerpat baik ba usah bahagi wan kerchani ikam jo ak film ke por usah bahagi wan MC no am benut i por yong pi kan nu tame por ke film le kam artista tam lu mala am benut te man yo pe pa sisen ni ke film arsen la ne lesen nam pi pa to do sisen por khai bi to pro jing skere itu pelam Pi baro sa sisien nga ay ya ka jing ku play ya pi ba pindang shat dang plan ba pindang kiyo soprang ki kam jong pi de nga kum ka original mo nga ak ha ka ni ka film skap ka brother of skap de nga kwa ba pi baro pin ai ka jing kershan but nga shim ka ni ka mentah ka ni ka film kum daga kerteng dia kebangat tarai fitip hi bro ba kani kariya te hi jo ai men si mi nak pos kapot nga tahi mentaru ngapa ni ka jinggershan ka jongpi sa sisien ba pin kershan ni kani ka film Scum brother of Scum ba kadika movie keba ningkong keba ningkong keba ngaak kadika full on comedy kebab hindash. Nakaliang jo fishi siya pin sa yos no ya
kata ka jing long ni ka jing ai men siam ka jong pi ma ban ra e ki jing e ki miang sin tur jong pi ba pin yo e ka jing ki ya ki jing sultanat ka jong pi bat pin yo ru ya kata ka kubor ka ba kumnu ban pin ya kalau ka jong pi ha de nga kermen de shisha ba kajing ai mensiam jong pi na kapor kanong ka ba yai ne kanong ka ba ka padang kham krao shushu na marling ba ka jong pi asngau ba ngayo ya kata ka buram ngayo ya kata ka nam de kubleshi bo ne pi baro ba sobha ban kershan na kapor kuplay Day pi bara kakateng junga day Sofia Dotdong but hakani kas kap the brother of Scop nga akum ka rani kadika samla jong ramu di dakhar mahgi pa penbiye ki thekasi nga tia nga so comment mo por bai khari bai bore nga bangan shimya kani ko role number kani kal role ko long very tough mo long ndai baro khati ba ki ba la ban le kani ko role because the chemistry ri happen biang dan ni happen don bond ru bag ting shop especially with the bo ak dakhar mo long ka e ba mo kum lu ban ya don bond ban dakhar dia ngala try la ka try bat ngala le la ka le dia ngai ka biang ni ru dia ha ka por ba shooting ru ka don ni chung e mo mala na mar ha ka por ba shoot manga like ka space ko long very congested ka red ha ka space bang shoot because kadika palon sim kadika sparu dan ni hapan ya churum shaneng dia kajenjar ka space ni yo thanda ban shoot camera angle di ka tai hap shoot you na drone hap sha po kadoni ka jing e but then ha bakut ti ka long success hi dia parlok nga kwa ban pan ka jing ka shana phi ba ro mo khamtam naki parlok gi paramarjan baro khamtam ki niki khasi jang tia sobha ban ai ka jing ka shan ka ba pura yani khnang bang inang kham kyo shak phlang but kumju ru khnang ba ngiru ni kwa mo ban yo ka support jong fi khnang bang inang kham kyo kham jam shak khamat and then ngin kham penshlo ki para khasi jongi om tang ngin de kyu ru in future ki ban sap poi ha kan ka kammo ban ak film ti sobha ai ka jing ka shan bakpura bat wa nam ya tho than ki jing tuna ba khnja ka sa jongi ma jing long brio tiam dan hi ba bit ba biang ti tang ga ta hi na kwa na kalian jonga ba ki tinong ka shan baro naga social media hi mo baro kha ngatep ba PI kita ka jing ka shan ka ba da ka ba khoi men siam ka jong phi tang ba ka long ting em ngi don ka jing tuna ka jing long brio ngim long kita ki brio ki ba ngin biang na ron shadang te ha ka riam ka pet mo ha ka ya ka lenti ka singkien chongi namar ba kat ka for sha ka for te kadang wan ya lam ya kata ka jing long chong ani ka perthai ka jing ya lam ya ka ni ka modern world mangi ong ni min chwa ngim long re lada ngi kenya ka for ka ba min chwa ngin hap phong bet kita ki jan ki balong ka ba pher hi phila so tho e ka ta man ong te what ki film ki ba min chwa ru ki ya kum ki bollywood min chwa ki bollywood ki riam kumno ki bet kumno ki kisdang na ka root ka ba kumno handen hadu menta da pipet kasdang ban kan kiu na ka por sha ka por kum jo hi ru menta kum ka film industry ka ba menta jong ka mekle film industry la da phi hi ki priu pinya wo ya kita ki baret ki barya mo kuman ong no kamdan ka jing mantoy handai phidi ban aiman cm ke namar bale ke jing aiman cm ka long ka wei namar ba kini ki khna samla ki badan don hi ka talent ka jong ki ki badang kwa ban kiu shakmat teng ki kham kiu da ka ban ong ba nakaliang ka jong ki handai ki kiu ru nakaliang ka ba it demands for them to do it te lengba ka jongi ru kumjo hi kum ki artist ni long kat kum ka script ka ba tho kat kum ka ki scene ka ba demand ni ngin hapan de according to that so that ba fin long ki belong satisfied la da fi pet ki movies ki bangi try namar kani de ka kam ka bangi kamai te la da phi thau phi wo palat ye kani teng ga ta te ka jinglong ring ka jongi ru de ka jonga handai jong baro khat par khat ka jinglong
ki kena samla ki ba menta namar bannya ka bangat ka bastiu em ka bha ba phi pin kan tiu te ka de kata ka we ka banga kwa ban ka message chong pi da subha balada phi tho ki comment chong pi lada phi ai ka ta ka jing karshan chong pi wat kata ya ka jing long ring yang chong ka briu la ne briu namar ka kata da shishahi ngim long ki ba perfect ubleu kham thau yangi bangin long kiba biang na dong shadong nama dang ilong kiba biang na dong shadong ngim mantoi ke menle kini ki kam ngim mantoi bangin ngin da yung tharai phisu tho hi ke ta ka long pom do ka bha ba phi phin ai ka jing karshan ka jong phi nakal ang ka jong phi ba phin kan tiu yangi ba phin kan tiu ka ta kru kam ba ngim don ka ta ka jing shin ran bangin kiu bangin ya chaprang bat kiwe ru ki bastang ikni ki kam kinum ya kita kilenti ki babakla kin ya bet kat kum ka pot ka sam ka ba ki gila ai bat benchat ya ki kata ka mentah koleksi bu boy bon ni perlok mungkin movie jan hagani ke snem bodade hagapor ki election campaign yong na yong snem arja arhauli jan lapai ti jan nawaro ki candidate you de kun hari di election go dada jan tu nga hi candidate moman ki por ong dada job ngau thu la do ban rai cinema hall ni tadi no film de bon mati ke mo pina se mo kan nga put di campaign ge nga on record la da pai pi hado ni ke si hadi social media hado ni ke si nga kat di platform ki wa kalamo njo da mo mention Wong as use kira ho jantia yang di kamtam ho dry constituency. Em skep ye ka sak talent. Binong film, binong shna video. Di short video. Bon. Tenente daw hey tu ko por ka election campaign yang nga ang lada wan yang hey bor utho la do. Kamon utho la wan ra kun yo ya ka cinema hall. Ne ba use kiri hakikam nong ak film. To ko ta do to kenika Jingsu ya kini ki cinema. Tahu man ka ni le di VR teli le so teli heta ko shilong. Tam yoi na tu ka revenue le ka profit ko mi le tu 60%. To lai ki tre cinema. Kata ka 40% ini ki nok sna film yu le. Usugi artist namo, usugi expenditure kiwa bon kiwa em namo. Nei te daw to sket ka por ko emi ya ki cinema hall. Tahaden na itu mana dek job ngara ay gani hikmat yung chief minister uyongi. But da jing siya ko ben kang da khana gitu ginong klam na chwaye na. Neyang yung chief minister ay por nga perchamo convince wo ang yo le 100% neyang yung sarkar. Nga yo thola ro kon yo ay thau wa neyang yung sarkar yo chna go ye ka te cinema ho. Tam ong CM nya. Ong pai pa wai la ni ma la chna 100% ng sarkar. Dalam MU trong cintre. Bat kam jo le to usuk yo bintin. Ne ba government ni la lai go chaka kam kini ki business la lai 100% khana ki to kam usuk. Nga ngani last time mano chairman yung katai ka Mauro Chera Cement Limited. Hay tai po sora. Por pa ya itu por cinti kau chairman ni katai to ka factory cement go yung sorka. Hey tu ipor ka to yung sarkar men du kana lada ron ganem lada hoy ganem mo bin chikia di ba ila ongi lada ron le yung sarkar yu lada ron le igatulok bian nei te daw ong CM yang ang hak itu la ta te kong yo pen involve ye ki pai ba involve ye ki private buwan ni chmat khnang yo ya ron lang i sarkar support ran kat ka jing contribute ke yung ti Tadem ite ile sarkar man le em share yung iye pintuin. Le em buwan ye ong pa ya kata kadur ba ja local artist ye pi to em ke concession to kunduna pi gire. Le ne happy kaman at least for few days. For kat ni ski to bo pi ka slot ne benta yung film local film yung ni. Tane te hade ne te gajing yakram snya komen haka jing start gajing champang yung chief minister yung i da bunsia ba hapo ka CM elevate. Nebenta wa ka subsidy ye go wer ne ka 35 to 75%. Ne ba ka depend ha ka business proposal ge yong pi, ka business plan ge yong pi.
Lada boy plan bidu warak he. Iye. Lada yoi ke model ke yang tinggu biang. Ko revenue, ko you generate revenue. Iye increase what ya katai ka subsidy amount le. Tanay daw nga dang ini bedep dang puno. Dan yang kerana chief minister ni bahak ketok ke niga utnai cinema hall untuk busuk ke investment lo he. Temye imlek cisen dan borok pasti. Terong haga niga first phase to later leader digital diwadau sanction ini tentang cinema hall. The request kena o masam home link niga dia. Terusnya aku menau kanai di definite siap ketura ke Shillong buka jual. Medyo tahu na buat ini untuk sebelum kita bersama. Dan ini berdep nanang percama ada pun gitu di warakman di businessman di warak dari percama ya pun ya di sini berdep 2M ya ke land 2M ya ke infrastructure dan phone lagi wong apa M ni ke scheme senyau ha di kok laptop chim ya krek lang la em kam di support nga ka wa le na radio support ya pi la hikon di bentar financially la ni em kam di investment itu bini la nga kok la di rap lang pi ne bentar kwa au yo wa ka ni ke cinema hall ko juai yo ni yo function yang go kenang wa ini kinong ak film la ni go film industry yo im yang go ha ko ni yo jan tia yo ni te kamu dong ini ko wi won bijing terpat ni ya Bon sirkam reklam ini dua hen ni to ile harun negasni ile tak ketu kapor wo flourish lele wo ku gino kam film hapo ke state piong ni kamtam hapo ke diga district piong ni tangsnya si om nado di por mem efforts mem do le mo ngam to wan ye ni yo blame ye ti pas government tangwa ile nado di por nan poi dang hai ikat ni happy ukun mi hagajing sekiat tak itu por mo flourish mo ku kamak film tak ada tu ke por tau em ke plan tau em di polisi ju biang tengahnya komen ni SDM ubah cang klian ka presiden siapa ye chong pi to man di binong frame ye ke polisi pi wo ra ahmad ke sarkar di jing em kam yong pi bo ahmad yong ni neba nasnya komen ke jing alam yong chief minister yong i wo pai jengai yo chipon gigi dan recently da bo gi ha ko pemsi apa ko budget Nai benta wo ini ya nai benta ke industri film industry nai benta wo yo run dan organize di program ini ki film festival kam te tanggo ultimately hi to nengkong to wan napi a proposal to wan piwo tip kam minong at film piwo tip iki jingem tam yo piwo wan rahmat yo wo ra ko ka sarkar yo ra ko cabinet ko house nang yo pas ya kita ki loy ya kita ai ne ba kamu man